Narang gole senia, awama kita benakas, dorong binakare, na radio fijuan, nando mo bit. Ayaw benyana, ito barongon na radio fijuan, nando mo ibisi, ihingatoka. Guado ilaisa ingatoka, rong binana era makawa ina radio fijuan hingatoka. Radio Fijuan, nando mo ibiti. Ni sambulo benaka, se kwe ongo na pakaleleka ni nonda itutu kwe na mbongi endindai. Saban di tagi na nonda to na vengati e ronan rau tolu sanga buluka lima na mata pakaturi ni vei songo paka politiki kin na vending-dingi enda paka na mata kina. Goe salamuriti ngana nona mbokota na matambose na Electoral Commission na vitu na mata paka tututaki mai na ruo na songo paka politiki. E bakaritaka Suresh Chandra na ililu ni matambose ni vending-dingi ni nangai baka matatataki tiwa malua na bunikia na sianga ni bandonui keira era mbiu temberani na non rayada baka tututaki. Ia na ball draw ni mata baka turi kina vending-dingi e na baka idoritigo ni mataka rauta na tina kaloko e na mataka lilai ka rawa mena sarabi na FBC TV. Sa baka matatataka na ililu ni mata ni tu o borengge ba ni marama se daba na buna e bangalala tegira kina e sona bakalislesi pa mata ni tu kei na sona bakalislesi e dake ni mata i valu e na ngauna e taura mai kina na i tutu pa mata ni tu e na runandulu ka ono. E dauraka na vei kaongo mani marama e na ngauna e bosa kina e na vuna ubuka politiki mai na kaile e te levu. E baka matatataka veir na ngandreba mera takataka pata kei koea e na runandulu ka ono ni ngandreba mera muria na vei kai binakata me na ngarava e na buku ni nonda banua. E kai ni rabangalalataki e so balete ni ngandreva o koea na thakataka pangandondonu kei nandua me liuti kubua na vei kai ngandreva na leo ni banua. E bakarita ka opo rengemba ni marama na iliulu ni mata ni tu ni se sianga pakandua ni semba unduri o Professor Biman Prasad me bosa taka na vei pakandu itaki waka otamata erando dauraka na vei songo pa politiki waka wasibi na sodelpa. E kamba ni marama ni se sianga pakandua ka teki bumai e na ronondolu tinikaba. E na nona bosa e nandua na vuna pa politiki mai te levo mba ni marama e kaina kakina ni nangandrevi mera kila nandina na wekanda na India. Ia tukuno Professor Prasad ni siang ni tondonu me pakarita ka tu na itukutuko ya mba ni marama veir nandoni veito koni ni NFP. Kina gito, warautaka na Fiji National Sports Commission in $2.1 million membaleta na nonoto warautaki na Flying Fijians kina sotsota ni Rugby World Cup mai chapan ni anambakivo. So liana iliulu ni matambose o Peter Mezi e tolu nan rau na $1 e na mataka ni kua kina Rugby Union. Ia e na test matches na bula ka tumai e na sotaba tiko kina na timi ni Scotland, Uruguay, kay Varanise na timi ni Flying Fijians. May dapay kiri na pagaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri e ronin ni saman steseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM. Ni pwedeng binaka. I'm Vani. For the latest news updates, I only listen to Gold FM here in Singatoka. My name is Lodi. I'm from Lambasa. For the best news updates, I always listen to Gold FM. Only the classic hits in Lambasa. Bula, my name is Miriama. For the best news updates, I only listen to Gold FM here in Dakasi. Gold FM, only the classic hits.